Maya po oras kabalen. Kayang tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, mabiyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo na pamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. Ora ni pure balita may kalap gining Martis, December 2, 2025. Yaku po'y beniginto at iti in News Force, Pampanga. King kasalesayan ng bansa, di pasalyay 1.38 trillion pesos sa pondo para king edukasyon. Ay report ng Patricia Mamango. Matulaya, Senator Bam Aquino, king 1.38 trillion pesos sa allocation para king edukasyon king 2026 national budget. Ing pekamatas, alinele apondo para king sektor, king kasalesayan ng bansa. Agpang kang Senator Bam, ing pamaglipat ng pondo, iba't king maanuwalyang flood control projects, papunta king edukasyon, papakit mo ning pamanutok ng gobyerno, king harapan da rin kaya nakang Pilipino. Kinilala na iting maragula tagumping budget ang magpasikan king kalidad ng edukasyon iba't king basic hanggang tertiary level. Budget na may pinakamataas na pondo para sa edukasyon sa ating kasaysayan, 1.38 trillion pesos for education. Meron tayong 65 billion para sa 30,000 classrooms, 27 billion para sa ating school feeding program, and of course, 5.7 million Filipino students ang may libreng kolehiyo. Sinabi ng Aquino na kaya beking pondo ing 65 billion pesos para king 30,000 classrooms, 27 billion pesos para king school feeding program at pamagbalaos ning libreng kolehiyo para king 5.7 milyong estudyante lalam ning Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Iba't king original 13.2 billion pesos sa classroom fund, king NEP, tinas na itining Senado, king 65.9 billion pesos, bang pakibatan, ing 165,000 na classroom backlog king bansa. Ing pondo, ilelaya king pamagpatupad ng Classroom Building Acceleration Program o CAP Act, alayong pabilisan ng construction, dareng classroom, king saup dareng LGUs at civil society. Dagdag allowance sa mga kabataang nangangailangan, sa mga nurse na nangangailangan ng tulong sa RLE, at syempre yung students at fear at risk of dropping out, at meron din pong tulong. Tinasne mo naman ng Senado king 28.6 billion pesos ing pondo para king school-based feeding program, iba't king dating 11.7 billion pesos. Bang asigurado nga duwandala na yaldo a feeding program para kareng magaral king kindergarten at grade 1, kabilang red targeted feeding hanggang grade 6. Manatiling mani munang sentro ning budget ing free college law, amamye libreng edukasyon, kareng 130 na SUCs at LUCs. Makanyan man, migaga na kay Aquino na dapat bante na ng publiko in tutuking bicameral conference committee deliberations. Kailangan natin bantayan. Hindi pa tapos ang laban, magkakaroon pa ng BICAM. Kailangan natin bantayan na yung lumabas dito po sa BICAM at mapirmahan ng presidente ay isang budget na talagang mahalaga para sa kabataang Pilipino. Bandang talwi, dinikdik ng Aquino na ing makasalesayang budget ay panyambutya para kareng kayanakan, laban king pamanako. Sama-sama po tayo dito, bantayan natin ang hinahanap ng kabataan, edukasyon, hindi po korupsyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Abe, ngayong December, pakilala ni SSS ang microloan program para kareng kabalen na mga ilangan ang malagwang financial assistance. Ay report ng Patricia Mamangon. Meto nga ba yung programa yung sasadya ng Social Security System o SSS bang makasahop kareng miyembrong mangailangan. Agpang kang SSS President Robert Joseph Declaro, target ng ikasa bayo mayaring Disyembre ing meto nga microloan program kaya duwangan ng Union Bank. By Christmas sana ho mai-launch na namin yung aming tinatawag na microloan program ng SSS. Ito ay tinatawag namin loan light na pantawid sa mga pangangailangan natin sa darating na Kapaskuhan. 15 days to 90 days ho ang terms nito, and ang interest ho nito ay napakababa para makatulong sa ating mga miyembro na makapag-avail ng additional funds during this Christmas season at a very reasonable rate po. Hindi ho nyo kailangan pumunta sa mga loan sharks.
Kapag nasaning programa yung mamye pansamantalang sahup, bang na mapilitan na manutang pansamantala kareng lending schemes at mabiktima kareng loan sharks. Maging kapareho yan namang kanuyitiking kasalukuyan na loan interest rates ng SSS at malyaring bayaran manibat 15 hanggang 70 aldo. Dagdag na pang deklaro at uring pamaskong handog ng SSS para king karelang miyembro at makasadya iting umpisa na tibuklat kareng aliwa pang partner banks. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King pamagbalik lang pasibayong Mayor Vilma Caluag iba't King America, bit-bit na imbayong Global Award king pamangobyerno ay ni-report ng Patricia Mamangon. Perangalan niya City of San Fernando Mayor Vilma Caluag bilang Outstanding Transformational Woman Leader ng US-based Gawad America Awards 2025. Pasibayong Mamie Galal, king siyudad ng San Fernando. Ing magdilidiling Fernandino at metong karengaduang Kapampangan at kinilala ngening banwa. King flag ceremony ngening Lunes, December 1, binida na lang Mayor Caluag reng back-to-back Global Awards. Ito po in second major global recognition ay span of just 1 month. Katukining most influential Filipino woman in the world, award Tamong Ikwat in San Francisco last October. Ing parangal makatukiya, king tinggap Galal bilang most influential Filipina woman in the world ng Foundation for Filipina Women's Network, King San Francisco. Patune ning sisika na reputasyon ng kayang pamangobyerno at panyulog na rin programa para kareng Fernandino. Bista mat may katagon king seremonya king Hollywood, peni muna na nimang Mayor Caluag, ing pamanyindi king 20-foot giant lantern, king Island Pacific Santa Monica, bida ing world-renowned parol ning San Fernando. Personal niya na mga kilala, ing kaparang Kapampangan awardee ay Joaquin Garcia, kayabing delegasyon ning syudad, king pamanimuna ng Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales at ring miyembro ning konseho. Ing international pang magkilalang iti magsilbiya kanong tagumpe emo para ka Mayor Caluag nune para king mabilog a San Fernando. Meto nga patune ning tapata serbisyo at pamangobyernong kikilalanan maging kingaliwang bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pang mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga. Babiya ko po yung Maya pa oras keng GNN TV 44 Pampanga, king karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, amibayit keti king siyudad San Fernando inyang 2003, ing menimuna at ang gangeni, manatili king pamamaya makabaldugan at maulagang balita para karing Kapampangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot karing kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo, king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando, ban ipabalo at idake laring programa at proyektong gagawan tamo, ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kekatamong susulong king siyudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa ingustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwidya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwidya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwidya ing siyudad San Fernando.
Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kasado na ang preparasyon para kinligligan parol ngayon banunga aganapan kin December 13. Pakibalwan tala rin preparasyon king report ng Patricia Mamango. Formal neng binuklat ang Giant Lantern Festival 2025 Ketiking Heroes Hall, Ciudad ng San Fernando. Kayag na ning pamanumpisan ng mumunang aldoning Disyembre. Peni muna ning GLF Foundation Committee ng opisyal pa magpasinaya. Kayabe, din na Mayor Vilma Caluwag at reng miyembro ning Sangguniang Panlungsod. Kailangan safety first. Karen po mamuntukan, karen po kayabe tamo, Giant Lantern Festival. Again, yung safety first, iya pong priority tamo. Uli pong rin kaya tanamong parun, siguradong mga sandig na lang. Full support laketi din na Councilors Ate Kay Pineda at Reggie G4 David. Yung chairperson po ng Committee ng Tourism, maraming salamat po sa pagsuporta nyo, kayo mga media, sa mga stakeholders, lalo na po sa mga kapitan na nandito, mga department heads na nandito. Kami po, bilang po kami ay 100% at lampas po ang aming suporta at tunay po inggalingan ng Ciudad San Fernando kay biyang capital tamo po kay Giant Lantern. Bagong tao, taganong pa rin kayo po San Fernando, baka lang Giant Lanterns. So, ikayo po may-prepare kayo ikay po mami pag-asa, ikay mami saya, kaya ng Pasko. In spite na po ninyo po na pagdaanan ng Pilipinas. So palakpakan tala po, ay lalo-lalo yung mga participate at pulo. Inanunsyo kay programa ring manimunang aktibidad para king 117th edition ng festival kabilang impekaan tabayanang Ligligan Parul. Aganapan king December 13, King Robinson Star Mills, Pampanga. And we look forward for December 13 and as per our final meeting on December 2 and it looks like everything is on track. Ang mga parol natin, almost nasa testing period na sila malamang at yung mga site preparation, ongoing na rin. And yung sa safety, tulad ng report kanina, so everything I see na on track lahat ng schedules. Genapan ng press conference nung nukaring pisa biyad rin plano para king physical arrangement. We have a total of more or less 400 strong incident personnel, security personnel, medical personnel, fire suppression personnel, and of course volunteers coming from our partners, force multipliers, and the President Community Disaster Volunteers. Traffic management. As to the traffic, again, we'll be employing the same traffic management plan as last year po. Kaya naman po, going to the main area, ito alam po na yung maging access namin. It's one is yung San Bansakis Avenue, and then naman pwede naman po yung Barangay San Jose via the subdivision po itang East Gate, pwede yan po gamitin. Ating ipatupad ang regulasyon para king seguridad ning selebrasyon. Kawani king kompetisyon, bida mo naman ning exhibit daring higanting parol maniba December 14, 2025 hanggang January 1, 2026. Alayong ipakit ing sining at tradisyon ning kilalang parol San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katamo pakibaluan ang dilining panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Ing Northeast Monsoon, ing mamapekto king Northern Luzon, anya naman marimlang panahon ing araranasan. Ing Central at Southern Luzon, ing Easterlies o mapaling hangin, manibat at dagat Pasipiko, yang mimiral, dapat ating paminsan-minsan kalat-kalat na pamanuran, king madanggat panapon at beng. Ing Visayas at Mindanao, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ing mamapekto at makaranas mo rin pamanuran. At inya bawanten ng pag-asa ang malyaring maging low pressure area king daratang Ayaldo, dapat marayo paiti at atsupaking luwal ng Philippine Area of Responsibility.
Kabalen, maging parte kaking pamagbalita, ketiking News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king kekay lokal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong may yakit king kekay screen. Malyari mo naman mag-post king kekay Facebook account. Imisip na kasiguradong pa ginaldo kanyan king Pasko ne. Dapat mo uling 23 days na mo, bayo datangin Pasko. Nung mamanot na ka mga regado, siguraduhan mong talyan meng laso, sisimbolo, king matalik ka pa miyabi at relasyon, king taong kekang bibira. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, nga din kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. I'll venue lang yan ng Martis, Remekala pa istorya, kitiking probinsya. Yako po ibenig ginto at ini in News Force Pampanga. Balitang tuto, Balen, susunod.